Yes, muraho neza nshuti abavandimwe abakunzi b'Ishenyi TV show. Turabasuhuje mwese inshuti zacu abadukurikirana umunsi ku wundi, abo duhora tubana umunsi ku wundi isaha ku yindi. Turabasuhuje cyane mwese aho muherereye, abo baryamye tugize ati ijoro ryiza, abo bukeye tugize ati mwaramutse, abo bwije tugize ati umugoroba mwiza. Abari mu isafari nk'iyi natwe turimo tugize ati safari njema urugenzi rwiza. N'ubundi abagwaye tugize ati mugwara ubukira, n'abagize ibyago bakaba babuze ababo bakaba bapfushije tugize ati mwihangane Imana ibakomeze. Hagati aho murabizi ko dusa n'abari ko bakorana intege nke kubw'impamvu z'uko twababwiye ko turi mu ruzinduko, tutari arawundi, tutari ku kazi. Niyo mpamvu dusa n'abakorana intege nke, ugasanga twasibye ariko siko baye twabwiye ko tutazabaterana aho tuzaba turi hose. Aho tuzaba turi hose tuzaba turi ko dukorana namwe, nubwo ibintu bitaba biri ko bikorwa nk'uko byakagombye gukorwa turi arawundi, ariko n'ubundi tuzaza tugerageza tugume dukore. Twababwiye ko tutazabatenguha. Tubaze ngo se uyu munsi mufite inkuru nyabaki, uyu munsi muzanye ayahe makuru kutubwira? Uyu munsi dufite amakuru avuga ngo dufite top 10 y'abacuranzi bacuranga indirimbo z'ikizungu ba Nairobi. Indirimbo z'ikizungu ntabwo ari ab'indirimbo z'igisirimba, kandi murabizi ko ari ryo rya mbere bo tugiye kubakorera iyo top 10. Yes, nuko rero nukuvuga ngo abacuranzi mubitege. Nukuvuga ngo hari abo mwebwe mushobora kuba mutekereza ko ari bo, hari abo mushobora kuba muzi ngo nibo ariko atari bo. Hari abo twabazaniye rero twakurikiranye iminsi miremire. Nukuvuga ngo ibyo ntabwo ari bene bya bindi by'igisirimba ngo ni amarangamutima ibiki. Nukuvuga ngo iby'igisirimba hari igihe uzugenda uyu munsi wataramira ahantu kabisa umuntu yacuranga wafashwa ukumva kabisa, ukumva mekite. Ariko nukuvuga ngo ababikizungu wanashaka hari igihe bamwe dushobora kubazana ugatekereza ngo se nyanaka azacuranga, nyanaka uzi ukora ukazamwumva ni ibintu za debedebe. Ariko ngaba bacuranzi second appeal in English ngo le bacuranzi rero ngaba niba tugiye kubazanira. Sorry muratubabarira dufite ibicurane byinshi ariko mwihangane tubane uko biraba bimeze kose, mutwihanganire. Nuko rero nukuvuga ngo tubane namwe abantu mwisanzure muri komenti. Umwanya ni uwanyu kabisa, ntawuhejwe kwandika muri komenti. Buri muntu wese arabihanguriye kwandika muri komenti uko wumva, uko uhabwa, uko wumva nyine. Ni ukuvuga ngo abo ubona tuba twarenganyije ufite uburenganzira bwo kwandika, ariko nababwiye ko komenti zishobora guhindura icyo twashizeho ari komenti zigera 5. Rero ni ukuvuga ngo komenti imwe ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo natwe tubikoze turi umwe, kandi twe twaragerageje no kubikurikirana tukabaza. Ni ukuvuga ngo nicyo kimwe, ni ukuvuga ngo tuba tukikurusha amakuru. Ariko rero mubaye 2, 3, 4, 5 mubyanditse mupinga icyo twavuze, mukavuga ngo nyanaka niwe akagombye kuja kuri uyu mwanya, nyanaka akaja kuri uyu mwanya, aho ngaho urumva mubihinduye kubera ko muba mwabivuze muri benshi. Hanyuma reka dutangire. Murabizi ko tuba dutangira n'umwanya wa 10 tugenda tuzamuka, nta bintu byo gukabya. Ni ukuvuga ngo turagenda tubabwira amazina yabo, tuje no kuvugaho kabuke. Nimara namwe muzagenda muzuza muri komenti ahazaba hasigaye. Ndiyo nkuko musanzwe mubizi n'ubundi tutadutangira tugatangizanya n'umwanya wa 10. Rero umwanya wa 10 twahasanze umucuranzi mwiza kabisa, ucuranga indirimbo zitonze z'ikizungu, yitwa ngo ni
Munini. Munini rero ni umucuranzi, ni ukuvuga ngo iwe acuranga n'ibisirimba aracuranga, acuranga n'ibindi byose, ariko Munini kabisa ageze ku ndirimbo zitonze z'ikizungu agufatira note ukumva kabisa uyu mwanya wiwe arawubereye mu bacuranzi bari mu karere ka Nairobi. Rero Munini ni ukuvuga ngo ukuntu umuntu aracuranga ariko ukaza wumva ibyo acuranga ukumva urutoki. Gucuranga rero si ibintu byo kumvisa amarangamutima, ni ukuvuga ni ibintu utegera ukumva kabisa. Ni ukuvuga ngo hari n'igihe umuntu ashobora kuba ukumva nyanaka abizi kurusha uwundi, ariko ukavuga ngo nubwo uyu nguyu arusha uyu, ariko uru rutoki rw'uyu muntu kabisa afite urutoki rwiza, nabihagararamo neza akabikomeramo azagera kure. Rero uyu Munini ni wa mucuranzi kabisa ufite urutoki rwiza, aracuranga kabisa ukumva injana yahaye afite aho azayigeza. Twagiye na nimero ya 9 n'ubundi turasanga undi mucuranzi nawe aracuranga, agacuranga ibisirimba, agacuranga n'izi ndirimbo nyine zitonze, ariko ni ukuvuga ngo ntabwo twaje muri style y'igisirimba, twaje muri style y'umuziki. Uwo mucuranzi rero twasanze kuri nimero ya 9 akaba ari umucuranzi witwa ngo ni Ndengera. Ndengera ni umucuranzi mwiza kabisa, nawe agira urutoki rwiza kabisa, kubera ko ni ukuvuga ngo ibi bintu z'indirimbo z'ikizungu ni ibintu benshi bize bariga barananirwa pe, kubera ko ni ibintu bisaba kwiga kabisa, bisaba kuba ufite umutwe ufata, bisaba kuba ufite kapasite kabisa y'aho ubitekera, kandi ufite umutwe ufata kabisa. Rero ukuvuga ngo abandi bacuranzi, ni ukuvuga ngo n'abacuranzi bose bandi bose baba babikeneye, ariko tibazabashobokeye kugira ngo babifate kubera ko bigoye. Reka ariko tubyita kubera ko bigoye. Rero Ndengera ni umucuranzi mwiza kabisa, azacuranga ikizungu neza. Ndengera ni n'umwigisha, ni ukuvuga ngo Ndengera ni umuntu uzawigisha. Ni ukuvuga ngo abandi bana benshi hano bazi sendi, bize sendi, bafite note nziza, ni ukuvuga ngo abenshi bigishwa na Ndengera. Ndengera ni umwigisha mwiza, kubera ko hari n'igihe umuntu aza umucuranzi ariko wazugira ibintu ufite kugira ngo bitange ubeheze undi muntu nawe bikakugora. Ni ukuvuga ngo rero iyo ibintu ufite utobasha kubiheza undi muntu, ni ukuvuga ngo nawe tuba ubihagazeho, bigenda biza iyo ugiye kubikora, ariko tuba ubihagazeho ku buryo ugenda ubwira umuntu ngo urakurikiranye iki, ukurikiranye n'iki, ugiye kugira gutyo urafata ugire gutyo. Ni ukuvuga ngo rero Ndengera ni umucuranzi mwiza kabisa, ibintu yafashe ibyazi byoba bike cyangwa byoba byinshi, ariko ni byinshi kubera ko twabajije abantu bose kabisa, twumva ko aha hantu ategerezwa kuhaja. Ni ukuvuga ngo afite ibintu byinshi kandi ahagazeho kabisa, ku buryo afite kapasite yo kubitanga akabiheza n'abandi benshi. Rero Ndengera kuraje cyane, ufite amahirwe akomeye yo kugera kure, kandi Imana na Munini mwese Imana izabaheze amahirwe yo kugera kure kabisa, kubera ko mufite tala nziza. Nuko rero nimero y'8 tukaba twahasanze undi mucuranzi, nawe iwe ni ukuvuga ngo acuranga ibi bintu gusa by'ikizungu, reka tubyiteho ni ikizungu, ariko mu rundi rurimi rw'imvugo yacu ni indirimbo zitonze. Ku nimero y'8 rero tukaba twahasanze umwana w'umusore witwa ngo ni Desire. Desire rero ni umucuranzi mwiza nawe kabisa, ni ukuvuga ngo ibintu yarabyitoje kabisa, abihagararamo kabisa, arabyitondera, abijamo kabisa, arabifata. Ni ukuvuga ngo kuri ubu ni wa mucuranzi kabisa, ahantu hose kabisa ashobora gushika, nta hantu ashobora kwikandagira kabisa, ahantu hose ageze aravuza kabisa atikandagira. Rero Desire ni umucuranzi mwiza kabisa, uvuza neza ibintu nawe ahagazeho. Twagiye nimero ya 6 turasanga umucuranzi witwa ngo Heritier. Uwo Heritier ni umucuranzi mwiza kabisa, ucuranga neza kabisa, w'umuhanga, ufite imicurangire myiza kabisa ifashe.
nuko Eritie kabisa ni umucuranzi mwiza kabisa uhagaze neza mu mwanya we kabisa, aracuranga kabisa izi ndirimbo z'ikizungu kabisa ukumva arafashe. Nimero igira gatandatu twasanze umucuranzi witwa ngo ni Serge. Serge ni ukuvuga ngo abantu benshi bamuzi muri komedi, ariko Serge ni umucuranzi mwiza kabisa birenze uko mushobora kuba mutekereza, birenze kuba mumubona mu rwenya, birenze. Serge ni umucuranzi kabisa ucuranga amabandi, umucuranzi mwiza kabisa w'umuhanga kabisa ucuranga ibintu ahagazeho. Nimero ya gatanu rero tukaba twasanze undi mucuranzi kabisa nawe mwiza w'umuhanga kabisa w'umuhanga witwa ngo ni Jeremy. Jeremy ni umucuranzi w'umuhanga kabisa, umucuranzi uhagaze neza, umucuranzi uri mu mwanya we neza kabisa, ukora ibintu kabisa nawe ahagazeho kabisa. Jeremy ni umuhanga. Nimero ya kane Drila Sove Ekutite Melolila. Nimero ya kane tukahasanga umucuranzi witwa ngo ni Jarike. Jarike ni umucuranzi mwiza kabisa w'umuhanga, nawe ni umwigisha. Jarike nawe ni umwigisha kabisa, ni ukuvuga ngo aza yigisha neza kabisa, kandi abantu Jarike yigishije nabo baba bafite amahirwe menshi kabisa yo kuba abahanga n'abacuranzi beza. Ndiyo ko muratekereza ngo nimero yaka, nimero ya gatatu, nimero ya mbere, nimero ya kabiri, haraba hari abahe bacuranzi? Ariko namwe murabazi, ahangaheho ni ukuvuga ngo nta bintu bikiri byo gufomboza n'ibiki, murabazi. Reka iyo tugeze dusoma amazina gusa dutambuka, kubera ko ntabwo tubatindaho, ni ukuvuga ngo ibo ntabyo tubavugaho, nta biki twabavugaho tidukabje kandi ari abo gukabjaho, twabavugaho tugatambuka, ariko ni ukuvuga ngo ni abahanga. Ibo ni ukuvuga ngo abahanga kabisa bo muri rwa rwego ruteye ubwoba kabisa, ruteye ubwoba kabisa, batakiri muri uru rwego twumva tubona. Ni ukuvuga ngo ni abahanga kabisa bageze muri rwa rwego kabisa ruri hejuru yo hejuru. Ugeze hejuru ugatambuka hejuru ukaja hejuru yaho, wagera hejuru ukagera kuri urwo rwego rwabo. Nimero ya gatatu rero tukaba twasanze umucuranzi mwiza kabisa muzi, w'umuhanga kabisa, w'umuhanga cyane kabisa. Ibo ni ukuvuga ngo si babandi tuvuga ngo nabigisha, ngo baza bigisha, ngo baza bagira gute. Ni ukuvuga ngo kwigisha ni ukuvuga ngo baza bigisha abo umuntu usanga bari ko bigisha, ni wa muntu wowe ushobora kuba uzi ngo ni umuhanga, ariko ugasanga aracara umwana afunze ko baramwigisha, ko baramufata intoki. Nimero ya gatatu rero tukaba twasanze umucuranzi mwiza w'umuhanga witwa ngo ni Muragizi. Muragizi ni umucuranzi w'umuhanga kabisa, umuhanga kuri rwa rwego ruteye ubwoba, utokumva kuri rwa rwego utotekereza. Mwega mukabona timuramubona acuranga mu ikanisa, muri izi kanisa za hano zino church zacu, mugatekereza ngo Muragizi ni umucuranzi gute? Mugatekereza muzi ugacura abantu bazavuga ngo mu Banyakenya ngo nuwiga gutangira kudondoza ngo yojayo, bagatekerezaga ngo abangaba bagiye gucuranga mu Banyakenya ngo ni ukudondoza gusa. None se nka Muragizi ngo ataraza ngo tubone ngo baramupashije na rimwe mu makanisa yacu, baramupasa avugirize nde, nimero kuvuziriza nde, baramupasa avugirize nde, avuze ibyo avuze ahabyumve nde. Ni ukuvuga ngo yarenze rwa rwego rwo gucuranga ngo habe emosiyo, yararurenze. Ni ukuvuga ngo yagiye mu rundi rwego, rero ni rwo rwego Muragizi arimo. Nimero ya kabiri rero turahasanga undi mucuranzi nawe w'umuhanga, umucuranzi kabisa nawe muzi cyane nawe, nubwo atazavuza mu makanisa yacu,
ariko ni umuhanga kabisa kabisa kabisa, yitwa ni Kagorora. Umusore kabisa ukiri muto kabisa, ukiri muto kabisa kabisa, ariko w'umuhanga kabisa, ku rwego ruteye ubwoba, ku rwego utokumva. Tumenye ingana no basobanurira ngo mwumve Kagorora mu rwego rurenze. Twatambutse ko muratekereza no mwari muzi ngo abangaba nibo baba ba mbere, ko muratekereza ngo wa mbere noneho hari abandi, atabaye iyo bandi. Tangawize, calculatrice, memento, reglement de l'intérieur. Nimero ya mbere rero turasanga umucuranzi w'umuhanga kabisa, umuhanga w'ubuhanga. Tete Londres Jive. Nimero ya mbere rero tukaba tuhasanze umucuranzi twemera cyane, namwe mwemera mukunda, muha amahirwe namwe wo guheza ngo upange iyi liste umushira kuri uyu mwanya, yitwa ngo ni Twari. Twari ni umucuranzi mwiza kabisa w'umuhanga, aza gukora kuri senti ugatangara, ukaza wumva kabisa worira kubera ibyishimo. Murabizi ko iyo umuntu yishimye cyane aza yumva nk'ishavu, umuntu yababara cyane akumva ishavu, ariko no kuvuga ngo aragucurangira ukumva ugize nk'ishavu kubera ibyishimo. Guys, murakoze cyane kubwo kudukurikirana, bahora babana natwe, bahora badukurikirana. Mwandike muri comment kabisa, ndabasabye ndabinginze, comment zanyu zirakenewe hano ku Ishegi TV.